出国那个 slum 中农山起嘛。Uba bajop pingrup MDC Karambrai, ha ka jilang pat ba jong ka seng NPP motion run, ha ka ngisa jan jong ka tayo, Hamadan Umdang West Khasi Hills. Ula penpau bat keren ba menta kiting ya ke NPP, ba kalala ban penbet ya uput usam, bat kiong ba ka ka jingasoy ya ke MOU, kalalong ka babakla. Henry ulaong ya kitu barok ki bakentho, wan ya kendu badu MDC Rambrai, unyalam ya ki Shamadan, ban yo i ya ka jing shisha. Shushu uba bajab ula therting ru ya kaseng Kongres. Da ka ba ulaong balay kaseng Kongres kayo thia bat balay ba kimshim ya kanikamat ka ba kongsan ban penbet no ya uput usam ha ka por ba kaseng Kongres kala sensyar hapo kari India Assam bat jelam Meghalaya. Ulaong ru babalay upen ya so bat kaseng NPP. Lasan pau telikis nem kadai kani kaseng kabayat lengba. Kabayat shlur ban shim ya kanikaman, kabakongsan ban penbet ya uput usam. Ha katika sngi daki hajar ngut ki pat ba na kisan teliki polling station jong ka Umdang Circle. Bat kiwe kishnong jong ka tan motion run, kentob ru ya UMDC barim ka motion run constituency, uba Morning Star Mausor. Kilalet ban penyaso no siya kasing NPP, hapo ka jingalam jong uba jigor mertong kumu MLE katan. Ubalayo ban pedang buram hakate kesngi ya kiteki pat ba lembat uba Morning Star Mausor MDC barim haringkat ki spangut kinong bot ki jong u da ka jingdon langru kinong yalam NPP ka motion run hakate kesngi ladon langru MLE bat menteri barim ka sorkar jela uba LH Nongsiang ubalong ru chief advisor ke NPP motion run ki nong yalam ke NPP motion run bat ki pat ba nong kershan ki balawan bansa kilang ha kate kesngi Ising ta bon na kibasyang apa syang bangi ki badan apo ka ground level ha apo ka jinsya apo madan Henry ngam balay nga join nga party pakade ka party lasan po tulikis nam Henry kade ka party kabayan ramba kabayan sure pansyam nga nga mat ka kongsan ban penbait yung purusam Isaw sarang menyok Cimunesa kumupanrat kisama. Isaw sarang menyok National Vice President kumsa Presun Tensong. Mena kejelasan kebahaya. Nyonyoi Cimunesa jong asam bantuan na sekretariat jong kejela kejongi. Henry nga sikwa berpal sipi arsien luhimanta besuasama ulawan hapo sekretariat kejongi. Kanya kaya kata keba kiburam markliang. Parti Kongres kebablat dari lalaki nong yalam kimlong ngamban si bangang ngalam mino nakane ke parti palingong ni kanya perbasensya ke Parti Kongres nadung senam arajak sipau ngayomat ke Parti Kongres sadok senam arajak takra arajak kalai na senja ke Parti Kongres omtang akan kejelas jongi raya po asam rula senja ke Kongres Hapo India para kawai la senja ke Kongres. Henry balai kiwak ki hamshim yang ada kemat ke kongsan hak badai ban permain yo pulsam. Mentah kitien maka NPP kalala ban permain yo pulsam. Ki ong ba kata kajinga sain ni kan moyu kalong ke babaklah. Henry ngong itu baru kita kentok wan kendo yang ambisi ramrai ngan yalam yang bisa madan babin yo i ya kajin sisa. Naik kentok na shalom. Kita kidiki hadir singa nanti jonga harga NPP mentah arnai habis ni. Kesingan lo itu di pabak ramrai. Ya kasurok babioso kanongsan ramrai kersai Chaigao road kepada National Highway. Mensyang dan apa opposition. Ngamyoi bahkan ki kata kesingan nanti jonga surok. Lango di pabak bun kelisnam. Sedangnya kan yang tinggal so yang ada projek baru sedang hak kendai spak kendai berkendai. Kendai yang so pangai kulai yang Parti NPP bah hau yang sedang ada jalan buat nyoi bagi posilum ki dampar kelapai hantai yang kau akan damai balas dan syat besar yang kena kesurap. Karena kena kecinjot kepada pri ke Parti NPP. Ngadai bola nama apa kilong mi kilam mi madan. Tenteng pun baki kia tu bagi radon hanta katno baje
sipo baje hendai baje janmit agapor mensua nyimjulap kumkine kikam bati trei nrei kalong kabapla aganeka kenti Tenga ngamdon sibunge kankren rei nasu ai kajing kaburam nagbenta kineki nongkitam agapor mensua nilai dalam yalop nagbenta kaparti NPP bon kibakan landring ndrei menta kibon kibalakwa banwan banjon ya kaparti NPP nakai kadau POE bahakine ki saus nem kai kaparti NPP jongi kilale sibun kikam mene labun kibalak penpau sabang arkom rekam kilayo siohi talaki skor ngamda don kamsu ban pensai ya kita keke barkoi ndrenga sukwa ban penpau ya ka kabangala sim ya karai haga arjar katra ngalet sakenong kensrot banyalap election haga arjar katra banyalap bular haga to kapor baladangan poi sa kathong kaba artli jonga kade kawai kasurok mawet bat kawai kasurok renggo hahim ndre hagane kasorkar nilayo ya kita ki artli kisurok kiba konsantam na kumta kamau sunut konsumsi kidandon sibun kisurok bangilayo hagane kasorkar balai niyo ya kine barokoi dai nakadao bau nongelam jungi udai ubriu wasimsha ya kadong ya ka set di barokoi nakadao niyo ya kine barokoi ndra por mensua balai niyo ya kita ke jingawa ndra nakadao bati nong nikmat bat ulidar lalu chief minister jong Tinoki parti Kinju Simkya Kumba Simkya Hagapor Menta